nijedna nesreća ne dolazi sama. Latinska izreka koja evo baš ovdje u našem okruženju potvrđuje kako nije nastala slučajno. Epidemija koronavirusa i potres u Zagrebu zaljuljali su našu psihu, tjeskoba napetost, pa i PTSD neće izostati. Dapače mogu potrajati godinama jer čak 22% ljudi nakon potresa osjeća subjektivne psihičke smetnje, a 15% ih pokazuje poremećaje prilagodbe. Izjava je to našeg današnjeg gosta, predavača, psihijatra, docenta doktora Špire Janovića, pročelnika Zavoda za hitne i krizna stanja i psihotraumatologiju KBC-a Zagreb. Sve što smo doživjeli i proživjeli nužno devastira naše zdravlje, a naravno više slušamo od struke. Izvolite. Dobar vam dan. Mi nećete zamjeriti, skinit ću masku, imamo više od 3 metra, pa je to moguće. Iako je danas diskutabilno, s obzirom da se radi o zatvorenom prostoru. Zašto ću skinuti masku? Zato što sam govornik. A samo dio poruke, kada govorite ljudima, prenosi se zvukom. Veliki dio, gotovo 70% informacije prenosi se i neverbalno. Bojom glasa, intonacijom, izrazom lica, zbog toga je bitno da me vidite. Zbog toga na maske, nažalost, uzimaju jedan dio toga. Ja sam psihijatar, pročelnik sam Centra za krizna stanja i prevenciju suicida na Rebru, nečega što postoji od 86. godine, sada već godinama. Puno smo radili sa svima u Domovinskom ratu, nakon Domovinskog rata, ne samo sa žrtvama rata, nego sa žrtvama bilo kakvog nasilja, kasnije pljački, silovanja. Dakle, ja se uvijek smijem i kažem da mi ne prestajemo ratovati ni dan danas. Pa tako danas ratujemo najviše sa potresom i sa ovom nesretnom epidemijom, odnosno pandemijom. Uz to što vodim Centar za krizna stanja, ja vodim i Nacionalni centar za psihotraumu. Da li me čujete dovoljno dobro? Ja se volim ovako derat, pa... Je li ovako bolje? Ok, dakle, vodim i Nacionalni centar za psihotraumu u suradnji sa Ministarstvom branitelja. Tako da su mi branitelji na prvom mjestu, u dijelu možda i zato što sam i sam branitelj. I prije nego što krenem sa ovim predavanjem, reću jednu stvar. Blago nama što imamo Valentina. Blago nama što imamo takve ljude. Ono što je bilo najbolje 90. godina, najbolje što je Hrvatska imala, otišlo je u Gardu, otišlo je u Hrvatsku vojsku. To najbolje tada, najbolje i danas. Dakle, i mi trebamo u ovom teškom vremenu, jer radi se o teškom vremenu, i dalje biti najbolji, i dalje voditi, smiriti, biti prvi gdje god treba. Pa bilo u dobru, bilo u zlu. Evo, Valentine, još jednom hvala, bio mi užitak gledati što ste sve napravili, samo nadam se dobar dio toga da se može strukturirati, pa da ne bude u stvari samo na ambiciji, želji i porivu pojedinaca, nego da je u sustavu. Nadamo se, ide novi zakon. Da. Što ja želim vama ovdje danas govoriti? Osim što sam psihijatar, ja sam i liječnik. To znači da nisam zaboravio nekakva liječnička znanja. I želim vam danas reći prvo par riječi o ovome. Koronavirus. Zašto vam želim reći o tome, iako svi mislimo više manje da svi znamo o tome? Želim vam reći zato što smo zatrpani gomilom informacija i dezinformacija. To vam je ona priča kada ti od stabala ne vidiš šum. Pa bi ja vama napravio jednu brzu rekapitulaciju onoga što je u stvari istina i što znanost kaže da je stvarna istina. Dakle, bez nekakvih mudrovanja, bez nekakve velike nauke, bez ovoga s čime smo zatrpani svaki dan kad nam razni stručnjaci i nestručnjaci govore o tome, upravo zbog tih lažnih vijesti, radi dezinformacija i svih problema koji to sa sobom nosi. Dakle, ono što morate znati, možda ne bi bilo loše prije nego što krenemo da vam kažem ovo. Ljude napadaju 3 vrste zaraznih bolesti. Jedno su, evo, nažalost malo nam iskače, jedno su paraziti.
Parazite više manje, osim nekakvih rezistentnih tipa falciparuma, malarije, medicina jako dobro rješava. Paraziti su ehinokok, trakavice, oni su veliki, mi ih nalazimo, ubijamo, više manje niko ne bi trebao da dođe na vrijeme umrijeti zbog parazita. Druga stvar su bakterije. Bakterije su stanice. One se hrane drugim stanicama, plivaju između tih stanica i mi ubijamo ih antibioticima, a mi možda pregovaramo s njima, mi ih malo napadamo, pa se one nađu rješenje da se obrane od tog napada, pa mi onda izmislimo neke nove antibiotike, dakle stalno smo u trci između njih koji se navikavaju na antibiotike i nas koji pronalazimo druge antibiotike. Treća vrsta, osim parazita i bakterija, su virusi. Za viruse nemamo lijeka. Zbog čega? Virusi su strašno mali. Poslije ću vam pokazati sliku puno manji od bakterije. Oni, za razliku od bakterije koja se nalazi između stanica, oni ulaze u stanicu. I problem je kada on uđe u stanicu i u kojoj se onda umnožava sve dok ju ne pojede iznutra, ti ne znaš u kojoj stanici jeste, u kojoj stanici nije. To je kao da imaš jedno ogromno skladište sa tisućama kutija i u nekoj od tih kutija su se miševi ugnjezdili, a ti pojma nemaš u kojoj jer je zatvoreno. Dakle, kad ih možeš uhvatiti? Samo dok pretrčavaju od jedne do druge kutije. Tako mi viruse možemo samo u tom kratkom vremenu hvatati i u tom kratkom vremenu postoje neki lijekovi koji usporavaju viremiju. Ali još uvijek nema direktnog lijeka za virus osim cjepiva. A cjepivo nije lijek, cjepivo je u stvari način da mi naučimo vlastiti imunološki sistem da spriječi te viruse upravo u tom prelazu. Pa onda tih naših koronavirusa, općenito virusa ima 100.000, a tih naših koronavirusa ima negdje 200 komada, oni od tih 200 komada samo 7 za sada napadaju ljude. Biće toga u budućnosti još prelaze. Vi imate viruse u ljudi, viruse u životinja i viruse čak i u biljaka. Ko se bavi vinogradarstvom i voćarstvom zna da postoji neki mozaički virus koji napada listove, dakle, vrlo je kompleksno. Od tih 7 tipova koji napada ljude, 3-4 su potpuno bezvezna. Rade nekakve kunjanice, nekakve prehladice i vjerovatno smo svi u ovoj prostoriji imali jednom neki od tih koronavirusa. Malo ti curi nos 2-3 dana, lakše od gripe, 0 bodova. Sada postoje 2 vrlo smrtonosna. Jedan se zove MERS, drugi se zove SARS. I ova nam je korona u stvari varijanta ovoga SARS, zove se SARS-2. MERS, SARS je prvi se javio, imali smo sreću da se javi dole u Južnoj Koreji. A znate kako je društvo Južna Koreja? Oni maksimalno poštuju kad se njima nešto kaže, oni su ko robot. I kad se pojavio, oni su ga stvarno uspjeli u začetku riješiti. Sa MERS-om smo imali sreće, on se pojavio na mjestu koje nije baš tako super kao Južna Koreja, on se pojavio u Saudijskoj Arabiji kod nekakvih beduina u pustini. Prešao je od deve. S obzirom da je bilo tako izolirano, onda nije mogao, uspjeli su ga uhvatiti na vrijeme, nije se raširio. Sada, naša je nesreća što se ovaj novi SARS-2 pojavio usred Kine gdje ima jako puno ljudi, svi su na jednom mjestu, nabijeni su i on se proširio poput požara i poslije ga nije bilo mogućnosti kontenirati kao što su inicijalni SARS viši. U čemu je razlika? Kažem, razlika je prvenstveno u jačini bolesti. Od blage do vrlo teške. 2019. imamo ovog, u Wuhanu, tako kriva je juhica, kako kaže, šišmiš nije dobro skuhan, jer tako. I ono što ljudi ne znaju toliko, bolest se zove COVID, jer tako, 19. A virus je SARS-CoV-2, to vam je kao što vi imate HIV. Kad neko ima HIV, znači da nosi samo virus, a taj virus uzrokuje sidu. Kad se kaže da imaš sidu, znači da imaš bolest, da si obolio. Kada imaš HIV, znači da si potpuno zdrav, šetaš okolo, virus se u tebi i siješ ga. Rekli smo, ovo bi bila
stanica, recimo ovo crvena krvna stanica eritrocit, bakterija je najčešće ili ista kao stanica ili nešto malo manja, a virusi su beskrajno sitni. Jako teška meta za pogoditi. I oni su nam uvijek problem. Dakle, ono jedino što virus zna i želi je da se razmnožava. On uleti u stanicu, otme sustav za razmnožavanje stanice i umnoži se u milijade primjeraka, replicira se. On nam napada govorili smo o tim receptorima, je tako, i u stvari ovaj naš virus SARS je specifičan za sluznicu dišnih puteva. Šta to znači? Što mislite koliko puta ne u sat vremena, u jednoj minuti, koliko puta dotaknemo lice? Mjerili su, snimali kamerama, pa mjerili. 24 puta u prosjeku, dakle mi stalno nešto se dodirujemo. Normalno da je to brzi način prenosa. Smatra se da maske jako pogoduju i to što ti ne dozvoljavaju da takneš lice rukom. Širenje, primarno zrakom, sada. On je vrlo mali, 0,2 mikrona. Maska je sito koje štiti do 0,6 mikrona. To znači teoretski virus, kako je tako mali, prolazi kroz masku. Ali, on se, iako se donekle širi zrakom, na taj način, u stvari se u najvećem dijelu širi u kapljicama, dok govorimo, dok kašljemo. A ta kapljica je puno veća. Što to znači? To znači da maska ipak može zaštopati kapljicu. Tako da ova priča, kada vam neko kaže nema nikakve koristi od maske, to je laž. Nije maska svemoguća. Postoje ove puno bolje full face maske sa pravim filterima i sve koji su praktično puna zaštita. Ali ove kirurške maske, kad ja nosim, ja štitim vas. Jer one u stvari uspijevaju zadržati najveći dio ovih kapljica koji ide iz mojih usta. A kad vi nosite, vi štitite mene. I smatra se da je ta zaštita negdje između 80-82% kad dvoje nose masku. 82% je jako, kad bi mi neko rekao da je šansa da dobijem na lutriju 82%, prodao bi čovjek i auto i sve i uplatio. Jer tako, inače mi uplaćujemo loto na 1 u milijardu. Pa kad se neko kaže nije maska dovoljna zaštita, taj u stvari mulja. Ona nije savršena, ali je, ajmo reći, velika zaštita. Te kapljice normalno idu 1 do 2 metra, sad kad bi ja kihao ovdje, išle bi još i dalje u nekakvim posebnim uvjetima, mogu ići i dalje, teoretski mogu kroz klimu sve, ali to je vrlo, vrlo mala šansa. Na podlogama, nemojte da vas stvara ovo što piše po portalima, novinama, pa se, 3 dana na plastici, pa to je u idealnim laboratorijskim uvjetima. Ono što morate znati da kontaminirana površina, ako je na nekom stanu, sigurno može najmanje 1 dan. Na koži par sati. Ali, opet to možemo u velikoj mjeri spriječiti baš pranjem ruku. Dakle, treba stvarno prati ruke. Ako vi perete ruke, nema apsolutne zaštite. Apsolutna zaštita bi bila Valentinovo ima jedno dijelo na slici, to je Rakalovo, full kazamat, suit, to je apsolutna zaštita. Čak i ovo što mi po bolnicama koristimo, to je, ajmo reći, nije 100%, ali je jako, jako dobro. Nekadašnja jedna bila. Tako, nisu oni ni sve bedasto radili. Dakle, prati ruke i nositi masku i mi smo 80% posla napravili. Koliko je smrtonosan? Sa svih strana čujete druge brojke, tako? Dakle, prava je istina da mi u stvari ne znamo pouzdano, odnosno odgovor bi bio zavisi. Ali i to, da ne znamo pouzdano, to je mala razlika. Neko će reći 0,01, neko će reći 0,58. To su u stvari nama praktično vrlo male razlike. Što nam je problem? Da nije jednako smrtonosan u raznim populacijama.
A to znači, recimo mi u ovoj prostoriji već nismo 0,1, možda mlada dama tu ispred nas, ali s obzirom da mi nemamo više 20 godina i da sigurno 30, ko ima šećer? Ili barem problema sa šećerom u ovoj prostoriji? Sigurno neko ima. Nema niko. Svaka čast, zdravi ste. Ko ima visoki tlak? Evo, dakle, odmah imamo opterećujuće faktore. Dakle, već je za nas, recimo, smrtnost 2%. A 2% nije zanemarivo. Ja mislim da imam 53 godine, još imam doživljaj da bi mogao zidove razbijati. 2% mi je malo puno. A evo mi punica na Trešnjevci, ona je 45. godište, znate koliko je za njim? 10, s obzirom da ima nekakvih problema sa plućima, možda i 15%. Već 15% je veliki problem. Pa ja onda punici nosim spizu, ne dam joj da ide u Lidl i tako, ne dam joj da ide tramvaj, ne dam svojoj čerki koja ima 15 godina, ide u srednju školu, da ju podsjećuju. I sad će taj režim možda i godinu dana narednih trajati. Dakle, nije za svakoga isto. Klinci dobro prolaze, ali ne svi. Desi se i tu da neko loše prođe, stariji puno gore, bolesni puno gore. Dakle, još jedan je problem statistike. Statistika je uvijek kurva, uvijek ju možete interpretirati na različite načine. Pa imate ovaj case fatality ratio, dakle koliko umre od onih koji su dokazano bolesni, koliko ih umre od onih koji završe u Dubravu, koliko ih umre od onih koji završe na respiratoru, a koliko ih umre od ukupno ideje koliko se zarazilo. Mi baš pouzdano ne znamo koliko se ljudi zarazi, a da nemaju znakova bolesti. Računa se da je brojka negdje konzervativno puta 7. Dakle, ako je danas 700 ili 800 zaraženih, onda ih se u stvari nije zarazilo 700, nego 7 puta 7, puno više. Je tako? Problem je što od ovih 200 koji će završiti od tih 700 zaraženih, 200 će završiti u bolnici. Od njih 200 će 20% završiti na respiratoru. A na respiratoru će umrijeti 50%. I onda vam neko kaže od ovih budala, to je zbog respiratora. Nije to zbog respiratora, nego ih respirator nije mogao spasiti. To su vam jednostavna matematika i ona vam pokazuje u stvari da nije ovo za igrace, nije ovo za zanemariti, nije ovo skroz bez veze. Cijepivo. Inače vam je za razvoj bilo kojeg lijeka u medicini potrebno optimistično 10 godina. Postoje faze, vi prvo razmišljate kako će on kao kemikalija biti, pa onda ga testirate u laboratorijskim uvjetima, prvo na kulturama stanica, pa onda lovite majmune ili recimo svinje su vrlo slične čovjeku histološki i što se tiče organa, pa ih testiraju na svinjama, majmuni su malo preskupi, ali i na njima. Pa onda kad se zaključe da nije štetan u laboratoriju, onda plate zdrave dobrovoljce. Daju pare da ljudi zdravi se testiraju. Pa onda kad zaključe na zdravima da nema štete od lijeka ili cjepiva, tek onda ga daju bolesnima da vide da li uopće pomaže. Putin je sve to preskočio. Ne možeš tako brzo razviti cjepivo. Dakle, od tih 10 koraka, on ih je sigurno 5 preskočio. Kamo sreće da mu uspije. A ako mu uspije, trebamo dati Nobelovu nagradu. Evo, ja bi pustio ipak da malo drugi probaju prije nego što bi ja uzeo to cjepivo. Ovo što Zapad radi će biti sigurno sigurnije, ali i to će biti maksimalno na brzinu i ako bude sredinom iduće godine, po meni konzervativno ovako, to će biti velika sreća. Neće to biti za novu godinu, ako, evo, jako bi volio, i kada bude, onda treba početi proizvodnja, treba početi distribucija, čisto je logistički problem, pa vam trebaju frižideri, pa vam treba, evo, ne znam da li danas vidite, već nema cjepiva za gripu koja je usvojena tehnologija, radi se bez ikakvih
da ima već po gradu, pokušajte naći pa će vam teško biti naći. Dakle, kako je krenulo sa ovom epidemijom, ćemo mi najmanje još godinu dana se boriti u optimističnom scenariju. Jer tako, prirodni imunitet, kažem, mi tek imamo ljude u 3. mjesecu koji su prvi put zaraženi, kako nam se čini, kad nakon što preboliš, vjerovatno si negdje 4 mjeseca otporan. I to ne nužno svi. Dakle, nije to doživotna otpornost kao kad preležiš recimo ove morbile i varičele i tako. Dakle, ne može se čovjek na prirodnu imunost nasloniti. Higijenske mjere, pranje ruku, ne kašljati ljudima u nos, fizička udaljenost, maske, to je jedino što nam je ostalo. Mi smo još na nivou srednjeg vijeka, nemamo vijeka, ne znamo. I to treba pošteno reći. I onda pljuvati po jedino onome što je ta fizička distanca i nije ugodno nositi masku, gnjavaža je sve. Znači, suočiti sa ovim, samo budala ne bi nosio. Možeš li se ponovo zaraziti? Izgleda da već ima prvi slučaj kada ljudi više puta to dobiju. Evo, to je tako. Sada, što je problem? Jeste vi vidjeli jučer one budale koji su napale ovu doktoricu? Jeste vidjeli ove razne pjevače koji pjevaju okolo, pa onda idu još ispred, ja sam se zatekao ispred staračkog doma na Treštjevci, on pjeva na autobusu, nesretna ona stača, imaju 90 godina, aplaudiraju, oni ne znaju o čemu se rade, jadnici su dementni. Da nama nogometaš koji o tome nema nikakve škole priča. Pa ja poštujem njegov nogomet, ja sigurno ne mogu igrati, sigurno on zna o strategiji, jer lijevo krilo, desno krilo, ajde svi volimo mudrovati o nogometu, ali ipak mi, kad Širo Blažević govori, onda šutiš, računaš, zna bolje od tebe. A on nam govori o epidemiji. On nam priča o tome, neće njega niko natjerati da se cijepi. A kad dođe cijepivo, trčat će da se cijepi. I još će pitat može li 2 puta. Samo da je sigurno. Dakle, ono što je problem stalnog bombardiranja sa tim medijskim izvješćima, ja vam tu još nešto moram reći, s obzirom da smo mi svi ovdje imamo nekakvu podlogu vezanu uz rat i to. Meni se čini da je jako puno ovoga specijalni rat. Mi ne možemo zaboraviti da i Rusi, a možda čak i Srbi, da nas stalno bombardiraju sa tim dezinformacijama, da im je u interesu da bude nered. Ne znam da li je ko čuo da je prije 2 mjeseca Twitter srpskom predsjedniku ukinuo 6.000 Twitter akaunta. Što mislite šta je radio sa 6.000 lažnih akaunta? Evo, pogledajte, ja sam upravo dotakao nos, to je ona priča da se dodiruje tako nesvjesno, niko se ne može boriti protiv toga. Dakle, ja se pitam koliko je i ovo što stalno dobijamo nekakve lažne informacije rat. U svakom slučaju mi smo tu da se borimo, mi smo tu ono što sam rekao na početku da budemo najbolji dio društva. Da pomognemo da se iziđe iz ovoga što bezbolnije. Kako? U ovom momentu disciplinom. To je bitan dio. Dakle, ono što mi vidimo kod naroda, da je narodu stvarno dosta ovoga, da je pojačana tjeskoba, strah, neizvjesnost, buntovničko i hostilno raspoloženje. Nemojmo zaboraviti da posljednjih 10-15 godina na cijelom zapadu, pa i kod nas, raste ta priča šta će meni ko govoriti, neće meni niko naređivati. Ne znam, vidite li ove mlade oko ovoga, oko HNK, kaže ovaj, pa neću ja provesti svoju mladost u karanteni, šta meni ima ko govoriti. Majstore, ja sam proveo svoju mladost na planini sa Kalašnjikovom, a ti ne možeš masku nositi. Mislim, shvaćate koji je to odnos? Danas smo došli u poziciju da niko nikome više ništa ne smije reći. Ne smiješ nikakvu kritiku, ne smiješ nikoga uvrijediti. Moraš maksimalno paziti riječi. Hoćeš li ga uvrijediti rodno, nacionalno, ovako, onako.
kažeš mu ponesi masku u samoposluzi, on te pošalje u neku stvar. Šta ti meni imaš govoriti? Dakle, veliki je, vrlo su složena vremena. Vremena su teška upravo što zahtijevaju od nas velike prilagodbe. Izolacija, ljudi i to teško podnose. Neko ti kaže ne smiješ izići 15 dana iz stana. I sad nama zrelim ljudima, ajde, upalit ćeš televiziju pa ćeš gledati televiziju, razgovarat ćeš na mobitel, naćeš si nekakvu zanimaciju, ali ako si imalo labilan, već si u problemu. Već on mudruje, već on radi probleme. To je jako nekima teško. Naročito im je teško ako su prividno zdravi. On sjedi doma i ne zna je li zdravi ili bolestan i čeka hoće li se razboliti. Evo, ja u ovom momentu imam jednu kolegicu sa mog zavoda koje je dijete se razbolilo i sada ona sjedi sa dvoje djece i čeka upravo jutros da dobije rezultate testiranja. Ona je psihijatrica, pa vidim da joj je knedla u grlu, iako su djeca mala, kod njih ne bi trebao biti nekakav problem, ona je isto mlađa, ni za njih ne bi trebao biti problem, ne radi, nije fin. Ovo je čovjek kojeg znam. Dakle, on je taksist, žena je frizerka. Ona je bila pozitivna 52 dana. Dakle, nije mogla raditi. To su ljudi, ne pita nju gazda hoćeš nećeš, dok nije radila, nije dobijala plaću, on dok nije taksirao, nije imao para. Nije ti lako sad odjednom 52 dana, da vam ne govorim da su susjedi, jedno vrijeme praktično niko im nije htio čašu vode do njih dodat, srećom to je bilo negdje na samom početku, sredina 3. mjeseca. Kuća zgrada. Ma na Vrbanima u zgradi. Samo što ih nisu izbacili iz stana. Dakle, kad ne poznaješ, zato ja vama i ovo govorim na ovom predavanju, malo da vas podsjetim, malo da vam rezimiram na jednom mjestu, jer kad ne znaš sa čim se suočavaš, najviše se bojiš toga, nepoznato. Jer tako, ne znaš neprijatelj, ne znaš koja je šteta, ne znaš koji su ishodi, šta ako se ja zarazim, šta ako se neko moj zarazi, ne znaš koje su posljedice. I normalno da to budi strah i tjeskobu i vrlo često agresiju. Vrlo često agresiju kao jednu obranu, jer kako se mi branimo? Ima ono što Amerikanci zovu fight flight, boriš se, braniš se borbom ili bijegom. Postoji jedna treća varijanta, to je depresivnost, ali to je nešto što nas tek čeka. Slično nam je sa potresom. Evo, ja moram priznat da ovo je malo sad zaoštrilo sa epidemijom, ali do prije 15 dana potres je bio nama u centru najveći problem. Mi smo imali po 15 poziva dnevno. Ovo malo se zatrese, mene prije 15 dana usred noći zove žena iz Dubrave, sjedi u kolima sa dvoje male djece u 2 sata po noći i suzu stiže, ona plače. Ja osobno nisam vjerovao da će ljude toliko to pogoditi, a naročito ovi opetovani, ovo što se svako malo trese ponovno. To ih valjda podsjeća na to. Evo, moram vam reći, ja sam nekakav psihijatar, branitelj, vidio sam smrt i na ratištu i u bolnici, u sve. Meni se osobno isto dosta zamjerilo. Ono, kad je zatreslo prvi put, probudilo me iz sna, nisam ni shvatio pošteno šta se dešavalo. Bilo mi je bitno, plazma mi je skoro pala napod, tako da gledaš, hvataš televiziju, šta je. A onda sam izveo ženu i djecu vanka, gledam, pada snijeg, ja govorim, ok, smrzit ćemo se vanka, idem ja po auto u garažu, pa ću ga izvest vanka. Kao da ne znam pametnije. Znate gdje me uhvatio drugi udar? U garaži od zgrade na -2. Na -2 je buka, čuje se drugčije, čuje se grnjavina. Jedno tjedan dana nisam htio u garažu ići poslije toga. Bio sam prije 5-6 dana kupovat neke pločice u Ferotenu tamo na okretištu. I sad montažna je zgrada, prođe nekakav kamion, ono se zatrese, da mi nije pravo. A za sebe držim da sam stabilan, da sam u redu, da sam tako, onda sa labilnim. Znate koliko je labilnih u općoj populaciji? Baš ono da su skroz labilni. 5%. Preko 5%. Ajmo reći konzervativno 5%, da ne pretjerujemo, to su oni baš koji su nam kritični.
E sad na 800.000 stanovnika, koliko Zagreb ima, izračunajte koliko je 5%. Da sve bolnice napuniš samo sa tih 5%, još će ti ih pola ostati van. Tako da nam je to strašno. Jer tako, mi smo došli u poziciju ono da parafraziram predsjednika, tresla se brda, rodio se King Kong. Tako, King Kong te skobe sve. Meni je jasno da ovo sada, sve što se dešava, da su to kapi koje preljeva čašu. Trenutno nam je ljudima potrebno vrlo malo da dođe do tog straha, nesigurnosti, tjeskobe, panike, nesanice, razdražljivosti. Kako se tome prilagoditi? Prva faza je više manje prošla. Dakle, trebamo se mobilizirati, malo tu preosjetljivost smanjiti. Svi smo preosjetljivi, a naročito ovi labi. Treba to prepoznati i u sebi i u drugima. Ovo što ste rekli, psihološka pomoć. Prava psihološka pomoć kod prave ugrozbe je stvarno ozbiljna stvar. Recimo, ja sam godinama učio samo da bi mogao to raditi. A postoji nešto što stvarno svako može raditi, a to je poslušati. Kad ti dođe čovjek i priča, ali stvarno da ga poslušaš, da vidiš o čemu on govori, tako, on ti iznese, ne moraš ništa ni reći, njemu je već lakše da to izventilira, da izbaci. A onda, ako vidiš, nakon te ventilacije, kada se pritisak umanjuje, da to ide korak dalje od recimo nekakve uobičajene nervoze, tjeskobe i svega, onda ga možeš poslati i kod mene. Onda možeš iskoristiti ovo sustava što imamo, jer je glupo da najčešće zbog nekoordinacije ne iskoristimo. Mi, barem u ovoj zagrebačkoj regiji, imamo dovoljno psihijatara. Ostatak Hrvatske nam je u problemu, a u gradu Zagrebu imate 200 psihijatara, imate psihologa puno više i svako može naći kom je baš toliko teško nekoga ko će mu pomoći. To je nešto što treba raditi. Tu su vam reakcije jednostavne. Ljutnja, odbijanje, smanjena tolerancija, frustracije, osjećaj razočaranosti, čak uskraćenosti, nepravde. Znate na koga se onda ta ljutnja lijepi? Na prvog sljedećeg, onda vam je sve kriva država, onda vam je sve kriv ovaj, onda vam je sve kriv onaj. Ajmo reći da država može puno više. Ali nije baš za sve kriva, nije država kriva što je došao virus iz Kine. Pazite, taj virus je prvi takav virus u zadnjih 100 godina. Mi smo zadnju veliku epidemiju imali Španjolu 18. Prije toga 1600 i neke crna smrt kuga. Dakle, nije baš sad da kažemo, ajmo, trebali smo se, svako se nada da se to neće desiti za njegovog života. Možda je i velika sreća da se ovo nama desilo sada što se desilo, sad ćete čudno pogledati. Ali mi smo imali u stvari potres dovoljno ozbiljan da nas upozori da imamo samo jedan smrtni slučaj. Mi imamo epidemiju koja je dovoljno opasna da nas upozori, a ipak ljudi, ebola je smrtnost 90%. Zamislite epidemiju ebole. Crna smrt kuga, 30% populacije umrlo. Svaki treći čovjek na planeti je umro od kuge. Ovo je mala beba za to. Ali ako mi nešto naučimo iz ovoga, ako mi stvorimo nekakve mehanizme, ako Valentin u stvari razradi situaciju, ne daj Bože nešto da se radi, desi u Krškom, onda će on imati gotovu priču, onda će on imati tablete joda koje će moći odmah podijeliti, onda će on imati šatore koje će moći odmah dići, onda će on moći omogućiti brzu evakuaciju. Tako da je ovo nam velika prilika da nešto naučimo, da nešto odradimo, da nešto napravimo, da ne budemo budali. E sada, ja bi mogao ovome dugo, ali idem vam maksimalno skratiti i reći nešto za sve od nas. Šta da mi radimo ovdje? Kakva je ono priča, ko čuva čuvare? Jer nekako doživljavam da smo mi ovdje čuvari, da mi čuvamo ljude, pomažemo. Ko će pomoći nama? Šta nam je za raditi? Prva, sve su poruke krajnje jednostavne. Prva poruka je dovoljno sna.
Ja zaspem obično između ponoći i jedan dižem sat mi zvoni u 6, 5 sati sna za mene nije dovoljno. Razmislite malo koliko vi spavate. Još manje. Dakle, potrebno vam je, može to kratki rok, ali u realitetu, Valentine, potrebno je vama u vašoj dobi 7 sati sna da bi ispravno funkcionirali. Drugo, sad je ovo najsmješnije, treba pametno jest. Dakle, ne ono natrpat sebe, trebaš se omogućiti barem jedan konkretan obrok dnevno. Treće, potrebna je fizička aktivnost. Najsmješnije mi je kada ja to kažem ženama koje dolaze kod mene u ordinaciju, kažem šta je vama doktore, pa ja se naradim ko pas, pa peglaj, pa trči, pa operi, pa za djecom se. Nije to ta fizička aktivnost, u kuhinji se ti samo umoriš. Ono što bi bilo potrebno najmanje 2, a poželjno 3 puta tjedno, a naročito muškarcima u našim godinama, najzrelijim, najboljim, ono što bi nam trebalo bi nam hodanje. 2 km u jednom smjeru, 2 km u drugom smjeru, 45 minuta brzo hoda da se oznojiš. 3 puta tjedno. Ja iskreno mislim da za to nema vremena. Onda mi je došao jedan moj prijatelj koji je vrlo pametan. Pa kaže, fiksiraj se termin, pa onda nećeš imati vremena za nešto drugo. Stvar je jako pametan. Šta bi meni trebalo biti važnije u mojim 50. godinama od mog srca i mog zdravlja? Otac mi je umro od srca. Ja se pravim da se to nije desilo. Vi se pravite svi tlakaši ovdje da se to nije desilo. Dakle, to su male stvari. Sa druge strane, onda je neko malo opuštanje. Ono, otići na nekakvo bočanje, otići na nešto za vikend sa ljudima. Ajde, epidemija je, šteta što sad idu malo lošija vremena, dok su bila bolja negdje na nekakav roštilj, na otvorenom ili tako gdje se može. To zlata je. Dakle, sve ovo što vam ja kažem, vi znate, a malo ko primjenjuje. Za kraj, svi smo se više manje vozili avionom. Kad ulazite u avion, sjednete, onda vam stewardesa govori ono vežite pojase, onda kaže ovako, u slučaju gubitka kabinskog tlaka sa plafona će iskočiti maske sa kiselinom. Kaže ovako, maske, ako ste sa djecom i nemoćnima, prvo masku stavite sebi, pa tek onda djeci. Sada, ovdje ima nešto i žena, je li to za jednu majku apsolutno neprirodno, čak i za oca? Svak bi prvo djeci stavio. Zašto prvo sebi? Zato jer ako ti padneš u nesvijest, njima više niko ne može pomoći. A ako ti osiguraš da ti funkcioniraš, onda ti njima, čak i ako su u nesvijesti, možeš staviti maske i spasiti im život, iznijeti ih iz aviona i sve što treba. Tako da je moja poruka za kraj vama, pazite na sebe, jer ako mi ne funkcioniramo, ako mi nismo dobri, šta će biti sa onima za koje se mi u konačnici brinemo? Jer ovdje smo radi toga što smo mi čuvari, čuvamo ljude oko nas. Lijepa vam hvala. Hvala lijepa doktoru Špiljanoviću, pozdravimo ga još jednom i vjerujemo da ćemo slijediti ove smjernice, kako je rekao, svi znamo koliko smo si spremni priznati da možemo neke stvari odraditi, a često bježimo od njih misleći kako su nerješive i nemoguće. Evo ja predlažem sada odmor uz ručak, a onda ćemo nastaviti dalje. Hvala vam lijepa do sada.